Bok, ja sam Branimir Spajić, direktor tvrtke Red Fork i suvlasnik u istoj. Bavimo se sustavom upravljanja kategorijama prehrane Healthy Meal Standard koji je trenutno prisutan u 32 institucije u Hrvatskoj i radimo sa preko 5000 djece. Prehrana je jako bitan dio naših života od malih nogu, jel? Sad već imamo generacije koje su prošle kroz Healthy Meal Standard od vrtića do škole, tako da mislim da aktivno radimo i borimo se protiv trenutno najvećeg problema koje imamo u Hrvatskoj, ali i u Europi, o kroničnih nezaraznih bolesti kao što su dijabetes, razne alergije, intolerancije na gluten, celijakije itd. Radimo sve što u našoj moći da u biti djeci, ali i odraslima, ovisno o instituciji, pružimo što nutritivniji obrok i dokazujemo u biti svaki dan iznova da zdravo ne treba biti skupo. Definitivno bih preporučio svakome, pogotovo startupima, da se prijave na PNS zato što ćete dobiti pregršt informacija koje su uvijek up to date. Dobit ćete jako dobar tim koji zna što radi i koji će vam vjerno prenijeti sva znanja koja će vam u budućnosti pomoći sa poslom.